أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Allah Teala har barchalarыбызга да файдалы сүзләр ишетергә, файдалы дәресләр алырга, файдалы гыйлемнәр алырга насыйп итсен. Һәм шушы гыйлемнәребез белән тормышта кулланып, яшәүләрне җиренә җиткерүне, тормышка ашыруны насыйп кылса иде Аллаһ Раббыбыз. Бүген җәмәгать 12-нче хадис. Бик кыска гына хадис. Ләкин бик күп нәрсәне үз иченә ала торган хадис. Үзеңә кагылмаган эшләргә тыкшынмаска дигән хадис. Үзеңә кагылмаган әйберләргә кирмәскә, үзеңне күбрәк кайгыртырга, кеше эшенә керешмәскә, кешене тикшермәскә һәм бу хадис җәмәгать динне дә һәм дөньяны да үз иченә ала бу хадис. Диндә дә кирәкмәгән сораулар биреп тыкшынмаска куша Аллаһ Теала Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шулай ук дөньяда бер-береңне тикшермәскә, үзеңә кагылмаган эшкә тыкшынмаска һәм гомереңне, вакытыңны моның белән бушка уздырмаска, үзеңә зыян итмәскә өйрәтә бу хадис. Менә бу җәмәгать инде менә бу сүзләрне ишеттек хәзер һәм без күз алдына китерәбездер инде бу халык арасында бик зур бер проблема. Бу җәмәгать бик зур кимчелек кешеләр арасында. Кеше тикшерү, үзеңне яхшы дип уйлау һәм инде аннарысын шушының белән вакытыңны уздыру. Капка төпләрендә, юлда, очрашкан вакытта, кайтканда, барганда үзеңне онытып башкаларны тикшерү. Әйткәнемчә, җәмәгать бу иң беренчедән диндә, икенчедән кешеләр арасында бу әйбер, бу кимчелек, бу гынах. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу хадис Әбу Һурайрадан килә бит инде, радиллаһу анһу, әннә Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям قال, Аллаһ илчесе әйтте ди, мин хуснил исламил мар'i тәркуху ма ла ягнихи дигән. Кыска гына хадис, каймагын гына әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә җәмәгать игътибар итегез, моны язырга кирәк. Кешенең иң яхшы исламы ди, ягъни дине. Кешенең дин тоткан вакытында, кешенең иң яхшы исламы үзенә кагылмаган әйберләргә тыгылмау дигән. Менә шулай язып куегыз. Кешенең иң яхшы исламы үзенә кагылмаган әйберләргә тыгылмавы. Калдыруы, дөресен генә әйткәндә, монда хадистә килә тәркуху. Ягъни инде кагылмавы, тыгылмавы, тыкшынмавы дип әйтергә була. Тәркуху дигән сүз, тәрк ул кую, калдыру дигән сүз. Оставление того, что его не касается. Урысча әйткән вакытта. Ләкин җәмәгать менә бу хадисне хәзер бит яздык бит инде. Бу хадис кемдән килә? Тирмизи. Һәм ул аны ничек дигән? Хасан дигәнме? Хасан. Хадис он хасан дигән, әйме? Хасан, яхшы хадис.
Яхшы хадис дип әйтә. Бу хадисне шулай ук имам Ахмед тә китерә, имам Ибн Маҗа шушы хадислар җыентыгында да бар ул. Бу хадис хасан, ягъни яхшы хадис. Моның чылбыры, передатчиклары ышанычлы, димәк, яхшы ышанычлы, ягъни терәкләрдә тора дигән сүз. Чылбыры яхшы. Ничек аңлыйбыз бу хадисне, җәмәгать? Кешенең иң яхшы ислам динендә, ягъни ислам дине яхшы бит инде ул. Кешенең ислам динен тотуы, иң яхшы ислам динен тотуы, үзенә кагылмаган әйберләрне калдыруы дигән хадисне без хәзер ишеттек, ләкин җәмәгать аны күп кеше дөрес иттереп аңламый. Дөрес аңламый. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә безгә әмер итә Аллаһ юлына өндәргә, начарлыктан тыярга. Әгәр кешене, бер кешене харам эштә күрдең икән, күрдең. Аны син башкаларга сөйләмисең. Ләкин син яки аның үзенә әйтәсең. Әгәр дә аның үзенә әйтүнең файдасы булмаган очракта, казыйга әйтәсең бит инде. Ягъни ул бузыклыгы таралмасын дип, әйме? Бала булса, яшь бала булса инде, аның әтисе, әнисе бар, ул алар көтүче бит инде. Аларга барып әйтәсең, менә балаң, менә шушындай дип. Телефоннар тагы сөндермәгән, әйме? Бу җәмәгать хәзер ул баланы әти-әнисенә әйттең икән, әйме? Яки башка кешеләр аны белделәр икән хәзер синең әйткәнеңне. Ул бала турында син кайгыртасың бит инде хәзер. Син хәзер ул кеше әйтергә тиешле түгел, тыгылма, аның әтисе, әнисе бар. Аның әтисе, әнисе бар. Тыгылма дип әйтергә тиешле түгел. Бу хадис анарга кагылмый. Әйтергә кирәк, туктатырга кирәк, тырышырга кирәк. Пәйгамбәрбез бит әйтте саллаллаһу алейхи ва саллям. Мен кана юъмину биллаһи вал яумил ахир фал әгәр дә берәү Аллаһ Тәгаләгә һәм аның ахирет көненә ди, кыямәт көненә ышанса ди, фәльякул хайран әу лиясмут. Яхшы булган сүзләрне сөйләсен яки дәшмәсен ди. Яки икенче хадистә әйтә, мен ра'a минкум мункаран, бу хадисне әйтмәкче идем. Әгәр берәрегез ди берәр начарлыкны күрсә, ул аны нәрсә эшләсен ди җәмәгать? Кулы белән дөрес әйтәсез. Менә хәзер әгәр дә син аны туктатырга тырышсаң, берсе килә дә әйтә, монда менә хадис бар, үзеңә кагылмаганга тыгылма, аның үз башы үзендә, аның әтисе бар, әнисе бар, аның не фәлән тигән туганнары бар, син эшең булмасын. Юк, җәмәгать. Нишләргә кирәк? Моның туктатыр өчен көчеңне куйырга кирәк, кулың белән дигән. Кулың белән, әгәр синең көчең булса, власть булса синдә, закон беләнме, яки әти кеше булып, әни кеше булып, кулың белән туктата аласың. Син туктат кулың белән ди. Әгәр дә булдыра алмасаң, нәрсә ди Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Булдыра алмасаң, телең белән дигән. Телең белән. Сөйлә, аңлат, бөтен көчеңне куй, киңәш бир. Куркытыпмы, кызыктырыпмы, бу эшеннән туктатырга тырыш. Әгәр дигән телең белән дә булдыра алмасаң ди, кеше шундый дәрәҗәдә инде куркак булырга мөмкин, яки инде тел белән әйтү куркыныч та булырга мөмкин, кай вакытта, кайбер очракларда. Ул дигән күңеле белән риза булмасын ди. Күңеле белән, аның шушы эшенә ризасызлык белдерсен күңеле белән. Ләкин ди, монардан соң, монардан соң, анда ди иман юк ди, горчицарлыгы хәтледә дигән. Юк, әгәр дә бу кеше хәзер үзгәреш булмаса түгел, күңеле белән дә ризасызлык белдермәсә, риза булса барысына да, әйби. Бу кешенең күңелендә иман юк дигән. Ягъни күрәсезме, иман белән бәйле бу әйбер. Шуңа күрә
Mında kişi işine tıkşınma, kişi balasına tıkşınma degen eybir dürüstlükке toru kilemi yok mu? Dürüstlükke toru kilmeyi. Ol balanın üzerine de eğitip fayda bulmaska mümkün. Şunun için çarasın körüge kerek, onun etisine eğitip, enisine, ebisine, babasına, ol okuturgan mektepnin direktörü, zavuçu mu, okutuşusu mu, bütün il bilen anlatırışıga kerek özgertir. Manda demek kilep eytirge yaramay, sen anırga tıgılma deyip. Bu uçrakta bu yaramay. Sen anı bütün dünyaya foş etmeysin, silep birmeysin, bu silep biri, ol mıskıllauga kire. Lakin, onun üzerine eyti, bu senin buruçun. Bu demek sina kagılatırgan eybir. Ol sina kagılmaydı beytirge yaramay. Ne için sina kagıla ol? Allah Teala sırayacak. Sen anı şuşa naçar işte gördün mü? Gördüm. Nek sen toktatırga tırışmadın? Deydi Allah Teala. Toktatırga tırışırga kerek. Belki fayda da bulmaz. Lakin Allah Teala karşında sen eytesin min tırıştım deyip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte Beni İsrail'de de 3 kişi var dedi. 3 kişi. Naçarlıkını gördüler de. Naçarlıkını gördüler. Birincisi toktatırga tırıştı. Lakin toktamadılar. İkincisi tırdı da toktatırga tırıştı. Toktamadılar bu işten. Üçüncüsü hadiste kilenecek. Eli anı sökkenler, kıynaganlar, jebirlegenler, şu toktatırga tırışkan için. Vaazlegen için, değil mi? Üçüncüsü, şularını göre de hazır. Hazır eytsem, kıynarlar, sögerler, jebirlerler, dev eytip, tıra da kitip bara eytmeyi. Busu en eşekkisi de Peygamberimiz eydi. Bilesin. En eşekkisi. En naçarı. Men şoňa göre eytem bu hadisinin başında ok eytip koyam. Köp kişinin yalgışına, kişinin üzünün başı üzünde tıgılma, üzleri bilirler. Yok. Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem nerse bilen ayrıla cemaat. Kur'an'da nerse de bit Allah Teala. Kuntum hayra ummetin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Siz diye Allah Teala ite en hayırlı ümmetti. Ümmetler kim bulgan bitinde? Akşinalar, peygamberlerini. Siz diye Muhammed ümmeti en hayırlı ümmetti. Bizim gururlanırga hakkımız var. Siz en hayırlı ümmet. Lakin en hayırlı bulasın koçan. Allah Teala ite. Te'muruna bil ma'ruf. İzgilikke endisiz, yakşılıkka. Ve tenhavne anil munkar. Hem de naçarlıktan tıyasızdı. İki bir. Şoňa göre cemaat bu hadisinin indi başında okuna anlatırga buldum. Onday sözlerini eytüden indi saklanırga kerek. Alarının işine tığılma kerekmeydi beytip. Lakin indi bilirge kerek. Mında dağıvat kılunun İslamga endewinin özünün usullary bar. Eger de indi cemaat seni korkuniş bulgan uçrakta ol işke indi barmysın. Korkuniş bulgan uçrakta. Korkunişi köbrek bolsa, ziyany, zarary köbrek bolatyrgan bolsa. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaghnihi. Ona qagılmagan eýbirlerge tygylmawy, tykşynmawy kişinin İslam dininin tutuğunun en yakşı bilgisidir. Demek İslam dinin naçar ettirip tutup bula, yakşı ettirip tutup bula, yakşı ettirip tutatırgan kişi özüne kagılgan eýbirler bilen şugullanýar hem kerekmegen eýbirlerge kagılmay. Din meselesinde de. Din meselesinde. Mesela eýtgenimiz bar indi anlaşılmay turgan ýa-ki ol sorawga jogap berilgen uçrakta siňa faydasy bulmagan eýbirlerini soraw birnidi faydasy ýok. Ol derslerde boldy bitin diýme. Ne için ol 5 wagt namaz, nek 4 tugel, nek 3 tugel, nek falan, nek tegen mene şoşunday eýbirler. Nek ol Allah Teala 6 gün içinde ýaraltgan, nek 3 günde ýaraltmagan, 3 günde ýaraltyrga kişi jetmegenmi meselen? Şoşunday sorawlar.
Tussuz da, ınsız da şunday suraularyny koldyr. Bu ele nersesin surau biler? Ol kimsitler için, mysgyllar için de şunday suraular bergen mümkin. Ýagny mundy eýberlerge kogulmaska gerek. Kirmeske. Çünki bu suraularga jogapny Allah Teala siňa bermegen, ni üçin soranlyk bilen tugildi. Sizni kızganganga köre. Çünki sizdi onu anlay almysyz bar birdi. Ýagny dinde bolgan eýberlerde, siňa açyk belgili bolganyna ýer, açyk bolmaganyn koldyr. Kogulmamanlarga koldyr sen bunu. Terkuhu ma la ýagny. Busu dinde boldy. İkincisi, kişilerini tikşirүү turunda mında söz bar. Paragy jemaat mında üzüňe kogulmagan eýberlerini kolduruu. Birinçiden bu işte nindi agzalar katnaşady bolýsyz? Iň zurusy, iň eşekisi. Til. Mında iň birinçisi til. Ol gel kirekmegenne sili. Mına bir misal gına kitirem indi. Bir kişi koýta, sumka kütergen eýbit. Sumka kütergen. Nerse ol sumkanda? Nerse koýtasyň? Koya bardyň, nik bardyň, ýara üzünden syraýaly eými? Ol egerde ol hazır onun nesedir anda şıldırasa, eými şıldırasa. Toçny bu oraka koýtaýdy. Sina körmediň eýbi. Lekin mine siňa nersege kirek o? Eli sen onu körseň de eli sen kişige aýtmaska tiýer. Mine sen onu hazır sen onu hazır kişige silisiň sen onu. Mine o siňa faýda beremi ýokma? Onun nerse alıp koytuğu, nerse alıp koytmağın, nindi akçaga ol iyin salgan, nindi akçaga maşina algan, kimden buruçka algan, küpme algan, kaçan koytarıga sileşkenler iken, o kişinin bir zor kaygısı bilesizmi? Yok kağın aýtmaýym, o kişinin bir zor kaygısı o. O nişlerge bilmeýär olanın tünlerin hazır ýykysyn koçura ol hazır. Bir maşinala, kıybatlı gına maşinala zor. Nersege aldı iken ol maşinanı, nersege aldı iken. O bir kıybat bitin anarga. Mine andini algınca anarga prosto birakını alsa yaramim iken. Nersege kirek boldu iken o anarga şun zor maşina, şundi kıybatlı maşina. Ýa-ki kirisinçe birerse prosto birakını alsa, ol kişi eýte hazır. Şundi baýlygy bileseň indi, şundi maşina algan, ni kıybatrakna almagan indi. Tikşirek, kişini tikşirek. Siňa faýda berem ol ýokmy? Ýok, faýda bermeýär. Üzüňe kogulsa uýla, tokta. Hazır benim gaýlem bar, balalarym bar. Miňa mundy ok maşina almasam da bola bitinde. Miňa normalnygina eýbetkine bir maşina alayım. Elbet menin balalarymny garaýsyn bar, hatynymny garaýsyn bar, eli menin mene şuşunday zarury bolgan eýberler işim bar. Miňa andy kıybatly maşina alyrga kerekmeýär, mundy da ýarap turar diýip eýme üzüň tikşirsin. Ýurganyňa karap aýagyny sus. Lekin nik kişini tikşiresiz. Kilip kire, koýta ony oşka bar, eli bir tane oşka çakyrganlar. Ol mecliste otura, oha inek kary, ne istegemen aldylar iken, karan indi çarşawlar ilgenler, karalan indi bir mine tege mecliste bargan edik, şu istelleri de bir elden indi tugul, mine teginde eýbet idi, mında neler bar idi, mine riziklarını eýteýindi, mine şuşundy pişirgenler idi, mine teginde şun haly sadakalaşdylar, mında ezregleşdiler, şun haly baýlyklary bileseň indi, diýip, alar seni aşka çakyrganlar bitindi. Balay da yok mene şuşunday özüňniň ýokka çykkan ekenini körsetesin şuşulaja. Bilesizmi? Hasan el-Basri nerse diýip etken. Bu men etken sözler bir halyk sili turgan eýberleriniň bir çitigine. Ol köpçilik kişiniň kindelik işi baş awurtugy mene kişini tikşirip. Kindelik işi. Hasan el-Basri bilebiz bitinde mi? Hasan el-Basri nerse diýip etken. Bilesizmi?
Ул бит инде сахабаларын күргән кеше. Аның әйткән сүзләре, беләсезме, галимнәр әйтәләр, ул хадис шикелле булган. Пәйгамбәрләр әйткән сүзләргә шаганын. Менә сез уйлап карагыз, нәрсә дип әйтә. Әгәр дә син беләсең килсә дигән, әгәр синең беләсең килсә, Аллаһ Тәгалә ул кешене ташлаганмы, юкмы? Ул кешене Аллаһ Тәгалә ташлаганмы, юкмы икәнлеген беләсең килсә ди. Шунда кара, ул кешене Аллаһ Тәгалә үзенә кагылмаган әйберләр белән шөгыльләндерер ди. Аллаһ Тәгаләнең ул кешедән читләшүенең билгесе, беләсезме? Читләшкән Аллаһ Тәгалә анарда. Хасан әл-Басри әйтә, рахимаһуллаһ. Мәгънәсен аңладыгызмы? Әгәр тагы бер кат кабатлыйм. Аллаһ Тәгалә берәүдән читләшкән икән, гадирә китереп әйткәндә, берәүдән читләшкән икән, ул кешене Аллаһ Тәгалә юк, кирәкмәгән, буш, файдасыз булган эшләр белән шөгыльләндерер. Ягъни үзенә кирәкмәгән әйберләр белән шөгыльләндерер. Аңлашыла? Бу Хасан әл-Басриның сүзе. Бу куркыныч бит инде, җәмәгать. Иң яхшы ислам, димәк, хәзер бит инде үзенә кагылмаган, кирәкмәгән әйберләрне калдырды хәзер, әйме? Кибеткә бара, кешене сөйләми, базарга бара, кешене сөйләми, базарга бара, кирәкле әйберне ала да чыгып китә. Урамга чыга, монда кибеткә бара, кирәкле әйберне ала да, кешене күрә, исәнлек саулык сораша да кайтып китә. Кешене сөйли башласалар, колагын тымалый кирәкми, яки тегенең авызын тымалый, яки үзенең колагын тымалый, яки тегенең авызын тымалый инде. Тымалый дип инде шул сөйләттерми. Менә бу җәмәгать хәзер бу кешенең исламы яхшы, дин тотуы яхшы. Инде бу кеше хәзер аның күңеле тынычланмый икән, кешене тикшермичә. Бу кешенең исламы начар. Начар дин тота бу кеше. Бу кагыйдә. Менә бу хадисне кагыйдә иттереп алырга кирәк, җәмәгать, кеше үзенең тормышында. Хәзер ул кирәкмәгән әйберне калдыргач, хәзер кирәккән әйбергә ябыша. Кирәккән әйбер нәрсә ул? Үзенә файдалы булган әйберләрне хәзер эшләргә тырыша. Куркып. Ничек җавап бирәмен икән Аллаһ Тәгалә каршында ди. Мин бит гөнаһлы кеше ди. Күпме гомерем минем намазсыз узды ди. Күпме гомерем мин бушка уздырдым ди. Намазсыз, гыйбадәтсез, сәҗдәсез, зикрсез, тәсбихсез, уразасыз, харамнарга чумып. Менә әгәр дә бу кеше хәзер үзен уйласа, аны кеше тикшерергә гаебе, аның вакыты калмый, кеше гаебен тикшерергә. Пәйгамбәрбез әйтә, саллаллаһу алейхи вассалам, бу хадисне кайбер галимнәр әйтәләр, загыйф дип. Менә хәзер сезгә әйтәм аны, загыйф дип әйтәләр. Ләкин кайберәүләр әйтәләр, кайбер галимнәр бар, ла бәс дип әйтәләр. Яхшы, нормально, теге зыяны юк. Ләкин мәгънәсе 100% дөрес. Мәгънәсе бу хадисне. Туба лиман шагъалаху гайбуху ан гуюбин нас ди. Пәйгамбәрбез әйтә, саллаллаһу алейхи вассалам, туба булсын шул кешегә җәннәт. Туба дигән агач та бар. Җәннәттә. Күләгәсе дигән, менә күләгәсе, менә агач, агач үз алдына китерү өчен. Аның күләгәсе төшә бит инде. Күләгәсеннән чыгып җитәр өчен 100 ел йөгерергә кирәк аннан. Шушы җәннәт агачы яки шушы җәннәт булсын шул кешегә дигән Пәйгамбәрбез үзенең гаебен, үзенең кимчелекләрен тикшерә, шушы гаепләрен, кимчелекләрен бетерергә тырыша, кеше гаебен тикшерергә вакыты калмый ди. Кешене тикшерергә вакыты калмаган кеше үзенең гаебен тикшерү аркасында шушы кешегә җәннәт ди Пәйгамбәрбез әйтә, саллаллаһу алейхи вассалам. Монда инде җәмәгать, иң беренче сез үзегез әйттегез, үзеңә кагылмаган әйберләрне эшләү,
o birinci çiratda ol cemaat til. Da til. Onları katnaşırga mümkün küs. Nerse eşliler iken bular deyip. Nerse eşliler iken. Nerse maytarap etalar iken bular. Küzü bilen tikşire. Sena kirekmi o ansı da. Kürdün, eybit. Üzü eytti, yakşayı bir işlegen, Allah-u Teala bereket birsin, rahatın kür deyip eytti. Mine Müslüman kişi şuşulay bolurga tiyişli. Berekettin birsin Allah-u Teala rahatın kür, balalarınız bilen, gayileriz bilen, deyip dua kıl, tileklerini tile. Küz bilen korap, tikşirip irmen nerse işlediler iken, karali uzup gitesen, karali yol kovuğa, bakçasına berengide oturtmağa. Bu sana gerek mi olur mu? Bakçasına berengide oturtmağa. De. Kişinin bakçasını nerse küz bilen koradı bitkadı. Küz bilen. Yaki üçüncüsü kulak bilen yani üzüne kogulmagan eybirlerini tınlav. Kaybir kişi işik aşağı, terez aşağı bir toğuş işite de spesialni bara doktor nerse şiller iken bular, nimdi nerse sileşeler iken. Nerse böyle almıyorlar iken bular deyip. Takva bolsaң cemaat ütüp gitarga tizgine. Bu kişi mahsus stinadan tınlay, kapkadan tınlay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerse deyip. Eğer dedi bir kişi dedi rıhsatsiz dedi. Yani kişiler sileşe mesela. İki kişi sileşe. Eğer de alarının de sözlerin de rıhsatsiz de tınlasadı bir kişi de. Hem tekiler anın tınlaganların tınlavun yaratmasalar, tilemeseler bir kimin de işitüün. Bularının sözlerine kulak salsa, şpiyon etitse bu kişinin kulağına de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ceza kulağına de eregen kurgaş svinets eritip salınır diye tınlagan için cemaat. Cehennemde indi elbette. Cehennemde bu kişinin ceza bulay da bitindi cehennemde gazaplana. Bu kişinin kulağına eregen kurgaş deyip svinets kurgaş bula bitindi. Şuşunu eritip salınır su kibik nerse işliyor. O ölüm yok cemaat, onun bilen ötürü bulmay. Bu gazap bula. Nerse için sina kagılmagan işke tıkşandın sin hazır. Kişini tikşirme. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna göre bu hadisinde ümmetine kagide bolarak üzüngni koygurtırga koşup üzünligine koygur kişini tikşirme aymen. Üzüngni koygurtup şuşu hadisini aytgan Peygamberimiz. Mana Luqman Hakim bilemiz bittin deymi? Luqman degan sure var Qur'onda. Luqman degan sure. Ol bir matur kişi bulmagan Luqman. Qora tenli bulgan o. Lakin Allah Teala narga bergen ilim, hikmet. Ana Luqman suresine agar okup qarasagız, ol üzünün olun yanına oturtup matur kengişler bergen bitin deymi? Luqman Hakimden sıraganlar. Mınday derecege, mınday hikmet iyesi bulurluk. Bu derecege niçik eriştin dep sıragan. Luqman Hakimden. Ol ayta mende üzüme kagılmagan nerselerge tagılmadım deyip. Nerse üzü bilen şagıllangan? Evet. Üzü bilen şagıllangan hem şuşunun bilen Allah Teala derecesini kötergen Luqman Hakim. Hakim degen söz mudri degen söz. El ol tagın ayta mende toğru sözle boldum dey. Ol iş neyte, iş söz. Cevap etip. Mana onu yazıp koysagız bolar. Toğru sözle boldum dey mende. Правдивый, evet.
İkincisi de amanetni ütedim de. Amanet nerse ol? Yok indi amanet ol ышаныч. Ышаныч. Сиңа берсе ышаныч bilgirtse, sen ol amanetke hıyanet etmisin. Ol kişinin ышанычын aklısın. Anlaşıldı mı? Ышанычны amanetni ütedim de. Hem üçüncüsü indi üzüme kagılmagan eybirlerini kaldırdım de. O Luqman Hakim'nin aytgan sözü. Mine amanet. Cemaat ol gene bular varsa da amanet mine eger de uylap qarasa. Siňa Allah Teala nerse dedi? Göz berdi de bu amanetdi, kulak berdi de amanetdi, til berdi de amanetdi. Yani sakla. Ol Allah Teala bergen nimetlerini şuşunu sakla. Mine amanetke eger bir kişi senin yanına kelip bir söz aytdy kendi hem etkinçi yak yagına koranadı. Yak yagına koranadı hem siňa kulağına pışıldy men ýeki bulaýgyna aytaýyndy. Yak yagına nik koruyor? Kişi görmeymiken diýme. Bitti siňa amanet diýip etmese de ol amanet bolady diýip Peygamberimiz aýtdy sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onu hasaplarga diýer. No şeytan indi siňa silerge koşap eder. Ol seniň ol pir tuzup iri içde. Ol seni kytykly kızıga kimge silemeken diýip. Bu siňa de şolay yok nerse siňa kagylmagan aýbirgine tügel, sen onu sileýän haram bolgan aýbir bitindi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vakit o hadisni işitgeniz var mı iken? O belki vardır. Bir vakitni güçlü tavuş bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberde aytdy: "Ya maghshara men amana bi lisanihi ve lem yufdil imanu fi qalbi ila qalbi." Ey sizin arağızdağı kişiler vardı. Tili bilen alar iman kitirdilerdi. Lakin yüreklerine de iman kirmedildi. İşitgeniz var mı? Yok mu ne? O cumhur vaazlarında o silengeni var. Yaratağı bir kat eytem. Sizin arağızda şunday kişiler vardı. Ol indi tuptur aytı. Ey köngüllerine iman kirmegen ele tilleri bilengine biz Müslüman diýip etken kişilerdi. La tu'zul muslimin ve la tettebi'u avratihim. Müslümanlarını, müminlerini jafalamağız, mıskıllamağız. Hem alarının gayiplerin izlep yürümeğiz. Gayiplerin izlep yürümeğiz di. Eğer dedi siz di Müslüman kardeşinizin di gayibin izlesegiz di, целенаправленно izlep yürüsegiz, mine koy bir kişinin hatasın mine izlerge tırışıp hatasın tapsa, hatalı ikenligin görse şatlanıp gide. Oh hata yasadı dedi. Hem şuşu hatasın anlarsın kişilerge siliýi Allah'ın. Mine şul hata işledi deyip. Siz di kişilerinin di hatasın di yalgışlıkların di izlep yürümegiz di. Kimçiliklerin выискивать etip degen şolay izlep. Eger dedi sizin aragızdan birew şolay işlesedi, Allah Teala onun özünün di kimçiliklerini di izler. Yani izler ol bilmeydigen söz tugul. Yani Allah Teala onun özünün kimçiliklerin hazır di tabardı. Bizde o bitindi. Bunlar evet. Hem şol Müslümanın gaybin izlegen kişini hor iterdi. Hatta ol özünün iyinde otursa da debres. Mesela belki ahırın hatırlısızdır aymy? Özünün iyinde otura aymy? Bir kimde onu görmide, işitmide aymy? Lakin bütün dünyaga onun dany taralarga mümkin hor bolup.
Şoňa görä jemaat mine şuşundy eýber indi özüňe kogulmagan eýbirini koldyryp üzüňligine tekşirip. Mine kişilerden, koy bir kişilerden kilerge irene, ne parodiyalar var bitin, değil mi? Parodiyalar. Onun kebek yirip körsette, onun kebek silep körsette, ana tege televizor karaysı bitinde, neçe getirip, predvыборный kampanya wagtynda Trump neçe getirip, Biden kebek yirip körsette, koya bar imiken, koya barga miňa tege, kart kim bitinde, bak. Mine abunganın da, eger kişinin abunganın kişige körsetesin iken mine abunda da değil mi? Üzüň sin abunmam diýip goçan sin garanti beresin. Birinçikde aýtyp bolmaýar. Üzüň mine şuşy işni işlerge mümkinsiň ýolgyşlyk bilen. Hem sin ana aýtasyň mine şulay işledi diýip, hem sin üzüň de mine şuşy işni işlerge mümkinsiň. Mine bir şuşunday bir wakyga bola. Bu Irak'ta elik zamanda bu. Bir imam kile, şol imam okuta namazını okutkan vakıtta Kafirun suresinde yolguşa. Kafirun suresi kıskagına süre bitin değil mi? Lakin oşaş ayetler bitinden de. Yolguşkan. Şundağı ikinci imam ayetinde koraledi Kafirun suresini okuganda yolguştu de. Neçe günde bunu yolguşurga bu? Bu akşamda okutkan bulam indi. İkinci namazda bu imam basa indi. Ana gayıplegen imam. Bunu yalgıştı degen. Biz okurga tutuna bilesizmi? Fatiha suresinde yalgışa. Fatiha suresinde. Rakagat sayın okuyup mi? Fatiha suresinde yalgışa. Yarar üzüne kilip eger de eýtse sen mында yalgıştın diýbeymi? Lakin jemaat mine şuşunday usullar bilen mine şolay yalgışdy diýip aýtyp kişiler karşysynda onu eger kimsitse Allah Teala anyň üzüne şuşunday eýbirini nasip ete. Peygamberimiz aýta sallallahu aleyhi ve sellem ikinci hadis var. Eger de bir kişi şuşu hadiske şagan, hazır hatırımdan çıkıp gittiğinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite, mine şuşu hadiske şagan, üzünün iyinde bolsa da hur iter ol kişine dip etti beyt. Eger de bir kişi ne di, şuşu bende işlemegen günahısı bilendi, sen şunu işledin dip eytip anı koyup lese. Bulaman deýber. Köbinde diýsiz aýmy? Baştan uzgan ahyrysy. Mine jemaat eger de bir kişini gaýyplediň, mine sen şuşy günahyny işlegensiň diýip aýtyp. Nahak diýip etalaýyn. Gaýypsizge, buhtan şuşy kimni gaýyplegen bolsa, şuşy gaýypleýçi kişidi. Şuşy işni işlemiçe bu dünyadan gitmezdi. Korkunç bit bu jemaat. Şoňa göre mında tilini tıyı turunda hadis Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu birinci orunda durar. Meni wagazla diýeş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bir sahabe sory, meni wagazla diýeş. Menim için nerseden korkasyň diýdi. Sahabe sory. Menim için nerseden korkasyň? O indi jogap bere, mene Peygamberimiz aýtdy sallallahu aleyhi ve sellem, mene bu eýbirden korkam diýen. Mene tilden. Tiline tertip görsetip, mene munardan diýdi. Ol indi jemaat şuşa menim için nerseden korkasyň diýeş, bu kişige jogap bergende ol anyň için gina korkkan diýen söz tügül bitin. O bitini bizde var o eýber. Şoňa göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini aýtgan özüniň ümmetine ders bolup, ömürlükke ders bolup. Mine üzüňni goýgurtsyn. Mine bütün kişilerini karama da sen. Karama.
tekshirmasin. Алар менә үзләре генә белә торган әйберләр өчен үзләре җавап бирәләр. Ләкин бая әйткәнчә инде, әгәр дә син күрдең икән ачыктан-ачык гөнаһ эшләгәнен, син аны туктатырга тырышырга тиеш. Туктатырга тырышырга тиеш. Бу сиңа кагыла. Ләкин сиңа кагылмаган эшләргә инде син тыгылма. Менә җәмәгать хәзер инде бу тел булды бит. Менә телевизордагы политик анда ике бәхәсләшәләр, предвыборный бара, монсын сүгәсең, тегесен сүгәсең. Синең менә монсы ул политикага кирешеп, аларны мәсәлән очрашып, сүгеп, урышып утыруыңнан файда бармы, юкмы? Бернинди файда да юк. Әле тыңлап торсалар, начар да булырга мөмкин. Аннарсың ике команда очрашкан, хоккей, футбол, менә мин аңламыйм җәмәгать ул әйберләрне гомумән. Шуның хәтле борчылып, әйме? Кем әйтмешли, көтләре белән диванны үтүкләп дип әйтә бер кеше. Менә ул нишләргә белми, әйме? Гол дип кычкыра, ул аннарысың шушының кем аның яраткан командасы җиңсә, ул инде нишләргә белми инде кытырына инде. Менә файда бармы анардан, юкмы? Юк, менә безгә мәсәлән алар берәрсе җиңде ди, безнең команда җиңде, яки тегеләрнеке җиңде. Безгә берәр файда бармы, юкмы? Бер файда да юк. Алар акча түләйләр инде. Җиңелгәненә дә, җиңгәненә дә. Менә җәмәгать бу безгә кагылмый торган әйберләр. Булар өчен ник борчылып утырырга? Бу җәмәгать теге, әгәр дә инде сугышта җиңсәң инде мәсәлән, шушы сугышта җиңдек дип шатланыр идең. Ләкин монда бит ике команда, ул нәрсә? Уен уйныйлар. Ул инде бик зур бер әйбер, ул көн кадагында тора торган. Качан була башлана? Качан башлана ул? Качан бетә? Аннары уларны көтеп тора икенче атнада. Аны не була хәзер уйнадылар, плей-офф хәзер. Всё. Конечная игра, нәрсә булып бетәр. Әгәр дә ул җәмәгать үзенең ахирәте турында, гөнаһлары өчен шулай кайгыртса иде, намазлары турында кайгыртса иде, үзенең җәмәгать бурычлары, күршеләре турында, үзенең туганнары турында үзе кайгыртса иде, үзенең бурычлары турында кайгыртса иде, балалары каршында, хатыны каршында, күршеләре каршында, туганнары каршында. Менә бу җәмәгать, бу кеше инде Аллаһ Тәгалә ярата торган кеше була. Бу кешенең исламы яхшы ислам. Шуңа күрә җәмәгать бу хадис үзе кыска, ләкин бик күп нәрсәне үз эченә ала бу. Гайбәтне, сүз йөртүләрне, кеше тикшерүләрне, хәтта монда җәмәгать менә күз дидек, колак дидек, тел дидек, әйме? Әле тагын бер әйбер бар, монда калып. Хәтта күңелең белән кеше турында начар уйлап та утырырга мөмкинсең. Кеше турында начар уйлап утырырга мөмкинсең. Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә Коръәндә? Хуҗурат сүрәсендә. Я әйюһәлләзина аману, эй муъмин мөселманнар, иҗтәнибу кәсиран миназ-занн. Бик каты сакланыгыз ди. Кайбер уйлардан ди. Уйлар кеше турында уйлаудан. Чөнки кайбер уйлар гөнаһ ди. Сиңа шулай ук инде сиңа кагылмый торган әйберләр турында уйлап утыруың кеше турында. Менә шул бая әйттек инде мисалларын, әйме? Менә шушы сәбәпле җәмәгать кешегә гөнаһ була. Инна бa'd-занни исм. Кайбер уйлар гөнаһ ди. Менә шуларны җәмәгать сөйлисең дә инде кай вакытта әйтәләр, монда инде яшәрлек тә калдырмадың инде, сөйләргә дә ярамый инде хәзер, берәрсе сөйләшергә дә ярамый инде дип, сөйләшергә ярамый. Аллаһ Тәгалә әйтә бит: "Вакулу лин-наси хусна", кешеләргә яхшы сүзләр әйтте. Сәлам тарат, хәлләрен белеш. Кеше тикшермичә генә хәлләрен сорашырга була бит инде, әйме? Ничек хәлләрең? Әйбәт кенәме? Саулык, сәламәтлекләрең ничек? Әйбәт. Ярдәм кирәкмиме дип әйтеп. Ләкин җәмәгать бер нинди дә файдасы булмаган әйберләрне кеше тикшереп, кем нәрсә алган, каян алган, күпмегә алган,
nechik tülerge jyna eken, nerse eken, mine bularny jemaat bularny kolduruu bu musulman kişinin İslam dinini ýokşy tutuwynyň galameti bolaýyndy jemaat. Mine bu hadis indi şoşunyň işdeligi, şoşunyň oňatmasy, şonuň şerhi bolaýyndy. Allah subhanahu wa ta'ala her barçalarybızga da hayırlı, faydalı ilimler berip, şoşu işitkenlerimizni indanlarysyň turmuşda kullanyrga nasip etseýdi. Çünki mine bu awır aýbyr. Bu jemaat mine bu silegen aýberlerini ütew, onlardan tyýylyw awul aýbyr. Нашел din tutuýyndy. Din tutuwy, mine şol din tutuwy.